tu hin video khat hin bol kin in kating video chu NFT chung chang video ka bol chu ka bol thing lal om min ken jong kan he lo hin YouTube comment section group member ho khat ti dia minor ho khatin ai hin sai pe ni la ken jong ka ve ani hi la thei chun kan he thing lal hin chi chu ki pa om min ama ta banga study ball hat ho chun nei hin ki thu PG du ke se nei ngon si ji lo du ama nan sai chu biham ti le khat ve hin beta ding ong YouTube ma hai kong lo ding ama chi hi ka video hai kan bet ta chi kan bet sa du ho ai pi la no khai ta divin ichla ya NFT token chi hi na hi chi hi ka bol hin 1 hour a chi na lai na zo nga ka bol hin apa na comment chu ga jaw ta ong comment chu chung hi de hitan hela ya he sar chi na lun thang zo ana sar ka het ke lo contract address copy ding na chu phat le anu ya so my app kitia khona akot to metamask akot to na kai akot to chun metamask wallet alu da NFT a chu import de helo ham ka bol he thei ti na very good ama ta banga hin na hona study na bol lu ke ho se ning an si ji lo dung ke yong chu khet kham kan share je ya chu aman an bola ku na tru ho kun jong tua hi bol hing lal khat om NFT part 2 session ti ta banga kan bol hin ai pi le kan vet sa din hi ve metamask alu ding metamask alu le che hitain abala chung lang kho me de he na ve lang chung lang kho me de abala browser he me de ong browser pa de chun hi chi hi ai le ka bol na che hitain ne du khat chi hi hello ho chun part 1 chun ve ven lang na contract address e chi copy do angai di dan he contract address na contract address e thì khách in xem mà sáng số my app hình mẹ nhau số my apps của cam ya hele chỉ cái này hình chỉ video cái sim mà sana tu chana ka nga hin cái chai ham cái chai lo lai dan hin ha bale to hi ipi board ham ti le chi hi chan hi board ro phat le contract address ko me de ong contract address ko me ding em zo phat le chum ta lai ha chung contract address ne mo wa che chỉ copy board hay chỉ pa hình elo cho nó copy cho chứ copy address to clipboard na sakse copy ka board chai ta na abale back ga bowling cutting aban le apoi mo pa chu tu kai dt diam na 28962 chang hung pai mo dihen 28962 na ale to hi wala na kalut de tai kalut ding NFT him me de NFT ka me ding aban le import me de import NFT me ding aban le azawa contract address copy paste bolding aban le che idea chu 28962 hinalo ha khet shell lo le import me de ta to import import ka mela di nai che na 28962 ki ta na che hi he tai ong te kana token a he le ka wallet gold balance or USDT ho me NFT ka lu na le chum ta na NFT khat khane ga ve ho to khat ve hin me nge hi chi ga mi ota se na kiti ni pham hi chi ka ta hin khat ve sen ga mo me nge pi se ham chi mi dang ka thot no ma la ka thot thei na te ka na chu nang ho wallet address ni pe ka kan thot lew nang nang NFT chu nang wallet na hum de ti na tai ka sai nom chu jan chu yang tai NFT na me wa le import me zawa NFT chu import bola hele chi he chum jing he tai NFT pa chu yang tai ka ke pa jan chai tai